Promosiyo y'uyu munsi twongeye twayigaruye muri Gisenyi komisiyoneri. Batekereza ari iki tuje kugurisha? Uyu mutungo utimukanwa, iyi pariseri ifite ubuso 263, pariseri ifite umuhanda w'ivene ukora kuri kaburimbo, pariseri nziza igiye gukora kuri kaburimbo inyura ku mupaka yayo yindi yapanzwe n'akarere iri touristique n'ubukerarugendo. Pariseri turayigurisha miliyoni 7. Niyi mureba muri video zacu. Kuri miliyoni 7 uraza tukugurisha aha hantu. Waba ubitse amafaranga atunguka. Kandi uje tukaguha ubu buso nyuma y'imyaka 2 hamaze kubona kaburimbo hano, wakunguka amafaranga atari hasi ya miliyoni n'ubundi 5. Kaburimbo yonyine inyuza ahantu, pariseri hari ihita yikuba 2 birumvikana. Ese gute mubika amafaranga? Murabona kiriya kibaya mureba hari hakurya, iki ni ikibaya nanone cya kabiri cy'akarere ka Rubavu. Iki kibaya kirimo ibibanza byinshi bigurishwa. Duhamagare kuri 078 300 87 55 cyangwa mutugane ku mbuga zacu nkoranyambaga kuri hanyuma Facebook page ndetse na YouTube ndetse na Instagram, aho hose turahari. Mutwandikire, mutugane tubahe ibintu byiza kandi byizewe. Ahantu hagiye gukorwa umuhanda wa kaburimbo hara kuri iriya hene hariya ihagaze. Uwo ni umuhanda umanuka uzanyura pembeni y'umupaka w'akarere ka Rubavu, ukazamuka ugera ahantu hitwa ku wundi mupaka wa 3 w'akarere ka Rubavu hitwa Kabuhanga. Murakoze cyane, turabakunda cyane kandi muri inshuti zacu zakadasohoka. Ubutsinzi bwanyu n'ubutsinzi bwacu. Mugire ibihe byiza.